UMLA kanong po constituency Dr. Didi Lapang ubalong ru unong ay boy barang ba jong ka sarkar jala. Hakakat lai terik mentau benai risau ulabo yu maunong rem nakabenta ban siang rong no iki artli ki surok leng bagat nat Public Works Department Roads. Hamau leng kereng kata na lakhar sya trai kabadan iwei poin pra kilometer bat ka wei pat kadai na lakhar sya dokha kabadan ka jingjrong kumba sau poin lai 4 kilometer. Ya kini ki surok lamang pisa leng baka skim ke balatip kum ka special plan assistant jong ka sarkar haka jinglot ke bakot san kro lai polak tengka barlabu por ban pendap hau benai rempang usnam arjar khatpra haka ni jelang bo maunong rem lai don lang ru executive engineer ka piludi nong po division uba wai lalu block development officer ka umling CNRD block uba R kharbikeu uba Merrill Bonds EM kirang ba snong ki officer ni kitnat sarkar bat ki pai ba nong song hak jelang bala pelong ha lakhar Presbyterian Secondary School nolor ki weipat ki bala ajing kren u Dr. Didi Lapang komunom ikman ulapan pau ya ke jingkemen bala la ban bo yau mau nong rem man sna ya ke ni ka surok rong ka balong ka jingdon kam ka bakhmat e jing pai ba hak ni ka than lifeline also haba lew surok imja deon medang masuk slai ba don ke ni surok siste jawa situ yang paro kas patau kas sofia yo na pun poyo on kuno ya te san 4 kilometer bato ke bagador ayo meleju iwe gido ya dakani identa igba no haeno tigiam kiya mata hanne ke ngakene suro kan long bayo banutang na shong mera ngendon isuro imata ka tumene lata ha professional ban kawai kita sya sopai nanti kawai sya umdak tu sebete nak mak kayak sono bagi tu kita pas itu sya jarak kursi bokli bomdang gejing nak banderu kita dah harga ni dengan beli setiap sebenarnya nama kiwan terpak itu loran pak kiwan terpak kerba di industri badai belum menang ni nak sah mana kita kisnau yo isna we ada terus mungkin jadi pe kelai kita kita nama Laipo hajar seperti mencelah. Jika pun jatuh lu, ia akan pandai. Dia kamtam laga jom nanong sekali kita.